To. Brale, Evo, svi su ulaze i izlaze, brale, i gotovo. Evo ovdje. Svi idu na posao. brale, Idu na posao. ale, Idu na posao. ale, Idu na posao. Idu na posao svi. Idu na posao. brale, Svi idu na posao. Ko ide na posao, on mora da, ko ide na posao, mora da uđe u ovaj drndevi autobus i da čeka, i da ga čeka. Ko onaj 67 autobus što je pokvaren. Znači, nije to u redu. Ponedjeljak, utorak i sredu. A ponedjeljak ne volim uopšte, što je najgori dan u nedelji. Brale, treba niko ništa da ne radi ponedjeljkom. Brale, šta ti misliš, druže, o ponedjeljku? Ti ponedjeljak odgovara? Ne. Ni meni, brale, ponedjeljak, A tebi odgovara ponedjeljak? Ne, brate, ne. A tebi? A tebi, drugarice? Nikom ništa ne odgovara. Ponedjeljak, čoveče. Ko ne voli, ko voli ponedjeljak, on nije normalan. Ale. Smej se, drugarice. Smej se. Kako peva ovaj Šaba Šaluj, sneg je opet snežana. Znači nešto on to možda voleo neku žensku u zimu pa ga ostavila. Pa pati. Šaba Šaluj pati. Viš, znači ima i onaj Toma Zdravković i on je patio. Patio za nekom ženskom. Napisao pesmu.